Tested mic 1212. I go by the name Watumoto, the general aka social media president, aka political general aka Komase Beyo. Or first time you ever subscribe to the YouTube channel Watumoto TV. Now leave you comment, now share. Now share to say above be other Roman Watumoto so much jumedi biro dani nyina. PMS stabilities or ka above no ho. Odini jumedi nyina wo lotom. Na share to say akukudama e wo Kumasi kro yemu a omo loto loto ye kama loto koso Kumasi hot Mr. Adams Mr. Frank sa kukuda miensen omo nyina kemensa ene omo ye adwuma omo so kemensa asene ema ne ye loto adwuma na enti buza wo se sa nipa we a nipa miensa we kukuda mo yeso na sene no loto sen na obedi na wontimi ntwiaka enti twaba koma no twaba koma kemensa stabi lotris na bo se fiti da twaba koma no bibi ekoso kama pa o Afranchu Bronco Junction kemensa stabi akachen no shane so se kusi casual so edini jumedi nyina wo fashion say yempam ntoma say yempam kaftan African wear suit enye kusi casual nyobia o bantama masala chi down na kona kusi casual pam bibi kama pa fan show obekona na wife so how pam man tade wo kusi casual shane so say Rogers Beauty Palace ba man ho sisi say makeup say acrylic say washing o Afranchu station one na wone sechero bank na di nhwe animo kona Rogers Beauty Palace NCC sa so na prestige court wo kokobi new side junction biaya ye gya home hotel kona kwaji home unse Watumoto home dia video reactions videos so edi a challenge social media so no na presido ma devil into it into your first video of Afia Schwarzenegger odin komo bi Madam Grace Boadu Madam Grace Boadu yon ko tie Afia Schwarzenegger ni enko message say me asana me kan me mo I've got sister you know so some information baby I've got that information ni pa bewu na wuwu a ewu na chi no bloggers ni ho baby I was say you know there is no blogger to bribe to defend you. There is no blogger to bribe and defend you. Ejapadi opri yenina wo eja woko 32 years you were scamming people. It's a medical scam. Adena no ye oto edu awanim send eduma a health scam na dia page apade enu wo wuko at 32 or 33 32 years you are gone. If you was be what I would have watched. We should think. We should have conscience. Long life is a blessing. We should have conscience. Yes, so pray. Welcome back, guys. Me da say we jebe na ko video no me a video of Afia Schwarzenegger. Afia ahwampam Jene Schwarzenegger. There be other sister information. See me who says sister information or drag a bit na ko jina court. Ama ye di asema mo di bimda. Why you not say atoso de one no say akoko ne tompo no one not say sa no say akoko tum. Adai there be other informations. He said don't me say wasra mana to ni video. He say nen so be nyina chi sister. Nen so be. And wo ya sa na aka sister yo. And wo ya sa na wonim say sister yi o ye scam. Wonim say sister yi de o ye no oboa. Sister yi fititi ase ene. O fiti ye Grace Boadu ene. Ana na wan fa na nkokota amana ni fo amaya fa na nkotum. Wo scam ya man for say na you were there. Wan ka ho asem da. Sister yi we your spectacle say we electric we. Agum jama hiti. Adai so da de. Mayebu mfu atafia. Ede no. There be other informations. There be other more information. Information na one. Da be na wetima drag be ko jina court ready bim na. Tolinku ahwoya asa ahwoya nipa ahwoya na yewo. Na the age of 32 years. Was coming a man for and when you say time nipa bewu usu bewu. You too you die. Mo de my mo say nipa wu okromo a mo mani pa na aso nkwa didie da. Mo mani pa na nkwa wu asomdwe da. Da bia da mo wonsem okromo mo. De maye okromo enu kwasa ka mo wa no kura kasa wo mo enu asem ogum hu okromo yi Afia Schwarzenegger mo asem ni nsem no wari okromo enu kwasa ka obi no kura kasa da
And so Edia, when you was some tea, and a debia that why one no sato so dear, one no set, one not a tretesa sable one fish, as some other can. Send out information, what other information, and as this and tears 1 million antum, so I scam. Nano peba, and a dear and dear, will be your member. Massa or Safons, I know ya that I want it. Huh? Or Safons, I know ya that I want to send out different congu. Quadiphobia, cacophobia, camalam bien, cat doctor bien, canes bien, adai. Ah, never about woman money paying Codana, or beer claims us when ni mammy. As a body woman that's here, as a man, as a Cromwasem, a bay for song, classify by for you, or me classify by 4 minutes. I can say some kikana yomade and some kika. Nimgrasian kwana yomade. Send you woman a coromanco, chocolate, choker. The beard of more information, as we may say, more information, and for me, Kojina Court to Crada. Ah, Ben Nim Tanta and Nimsa to Quine. Ade. Yet to Jacko School, Croma. Odi says, when you have Jacko Trans, on me and why. Your train or the Nayajuma, the found Tobe to very pebitra. Dear Badia. And what yana yono. Sister, it has in an area, or sister is what has in an area, so it's simple. Before. When you move. And then you want to go to the general social media president. A video of Afia Schwar why you to talk a cancer munufire, Madame Grace Boadu. Me say, oh, information in a funny pay. What you say, 1 p.m. be cancer me that, 1 p.m. be kada. It is say a poison on the money part, or how many money per week. I've been away. Are Munya sa life we some life for airtime munya se kromo da bia da some dem more information we da bia da and obi koye we and am dem more information and we koye we ntimu 50 years am mo se memre wo Afia so se ga 50 din se mu we wo mre wo anya hwe afiri mu mre nipa no se wotan no wawu why ye no ye mpe we kura tie we ye mfanya hwe asema wo ka kire Ghana for ye mfanya hwe de wo ka fa Grace Board wo kire no ye mfanya hwe because what you asking kedi baby what am na we na be ka kire yende ah asema ka kire Ghana for yende minyim de nje nipa da sani ti ase no nipa da sani wo nipa ho time e so be hwa ma nipa na we no ba ye no say onim nipa na ma e sema ka fa ma mi hu nyina no say ye am pose nyampa minu mienu nyina ye nim because nipa na ko ni woni akobisa no munya sa be isem no Ghana e sometimes nipa ni be ja be isem nipa ni be ja ho ya asem no adai a obi hu amama ni kun no na we na ye ni sei na we adai enti mo obi hu ye didi na ye koba no mo obi hu na obi anhu a obi be yara so obi anhu obi be yara se ma mi so obi anhu na family man kaka so go be pie e mra so no so ko no obi pie munya na Ghana na ne mra so e na wo so ali abofu no munim ta obi be hu ah any baby kasa asa de omunim ta bo so obi hu a obi hu a na wo so ali na on timely death na masa munya samu asam no obi anim ta obi be hu a ye nyina nim ta be hu anka we kan ne ke be ku bia be no we o ade eno wu eli ena ngwaso wu ena obi na akunu aboofunu na buso ye be ka kiro se ena na buso fo no o me da beto Ghana fo nim se obi na akunu mo de hye no en gwase fo ma no ke kansem ya mu nyim fiasem ade de bia na mo penipa nim gwase kro ma na yetene de me se dipa bi penipa nim gwase o de bia do benya na ka wato fom na ko sere nko a nyame ntia masa mo kwase adwene mo baifu adwene ni nyame adwene se de bia me ka se nipa badwene bi but nyame adwene na ye no kore e ko bi adwene kwa nka wowu ke ko bi adwene kwa ka wo ka oda kwa sore so nyankopon adwene na ye fa 19 na woda so ti ase no ade ana nimtan tabi ne hu ye nyase nyaso furasini ba edini Watumoto regenerate social media president ko masse mayo o first time you subscribe to YouTube channel leave your comment and share Watumoto regenerate media media a video reaction into wo me hu video bia o social media so my reaction to say oba Ghana na oba kumas na ope MC papa adia say wedding MC say naming ceremony MC say party MC Watumoto regenerate ye ko another video ye come na this year send me message this year you kachre eja to oni so kaso amasami ano ba wonti me sisanda dia da bia some information so from court da you know information to be court na mutam ti bi information na court huh
Bohu. Nya santoro na Mo am ko nkrofo, mo frefre nkrofo didi o matem no. No we no wadi No kwa na make kan ti, mo frefre nkrofo didi o matem no. Se be sa ba bie mu a, wo de mo tonko so. Na wo minim se wo sisada. O ma be se na kura na ma. We kan one second time. Dia de na bi obi afro bi. Arafo me da se o je bere ko video of sofo boache. I think say azagora janua no. Ma wo so mo konto kwa. Na chane so say video yi aboafo so ba se me dwuma de ebre o. Kemesa Stabilities, Kusi Casual, Prestige Court, Sasona, Rogers Beauty Palace. Se sofo boache o se wan krache. So when I say some no obesa waka fa unua no unya ready a go and sit down. Wana ode na sudi agoro, ho na ode o ma sudi agoro no. Asema okay free say we start life no mo obi adin. Ana obi afre me, ana obi se minya, masa obi anfre o, wutu obi anfre, obesa waka bi aka. Sa wo su unua be ma ne azan, ye kura enim dada. Sa wo su unua be ma ne otrofo a, ye enim de o su unua be ma ne ye enim dada. Ebia o mo munim na mbeka kire mo. Ebia mo church members no munim na mbeka kire mo. Because we ka fa onua na ote obi enim so ya azan enjoy otrofo. Ah, ya to almost by 1 minute won kan we and obi na frame na be masa. So when so be from moja de okana e mo better life no e me disturb e. Da bia mo da mo start say mo kasa and obi aframe and obi so me kasa and me fere fobi masa. E dia dia. Wo na onua be ma na ye wade a eno na so betena si ajagora je eta na otan no mani nye ho misika na afa no stated listed de onua na ye onua listed wa o mo obi ani on ka hwe e na wa kwan na de usura na usura so be kasa nka ba life oh me pesa life we so we don't need can and be disturb your social media so because the way and it seems that you have nothing to say. Ebi so onu nwane kono so ebi awa akasa wo say be kasa no adwene say David he is my brother or my blood me gure ni masia ebi be kan wa osumu say komode wo bra na bi be de wa osumu ntijai ah o na oni bibi aso ka mi ono ne tena ba bi say pam no pam so afira so dem na so be kan e to je wa say mo ye bibi na mo kan adai because so sate nem so be ka bibi but ma hwe wa ye de sa wa kwan sa wan ka hwe when abla ye oboni ya obra panyini sa wo so na ye panyina friend hey yo ye de mani nye ho fa metena ha na ye mbe so hwe ma ho so fo boache be bia de be si na wo kwan no sa wo yan so be ka de asia embe kwan wo ha na ye so issue ha sa wo no nua no man so issue no ofia ye so issue because as it is right now there wo ye no it means say you have nothing to say because from there 2 3 5 minutes wa kwan sa umo obi adin and obi na afra and wo mamba try biem no mo fra mo for the matemo because of papa na ensem na wo ka no ho na afra obi ka wo ka se na wo bodi asebasi wo fra obenten wo fra wa won ka hwe and I say we need pa adwin di agro and I say wo secret bi na be so be ka we secret you got let us know so for boache we need secret bi aso go and sit down ah uchechwe ni pass too much minim de ntia social media na say nipa ni bia fa social media na say omo de be di agora say omo de be waste am for time I say what one hour time ya de no bia be I be waste too time ye we waste of time ajagoraja unua be man or waste time so also no unua be man boni a call him and solve the problem unua so be try waste your time no cause me hu na mu say on ka hwe because na hwe de be osikasa o de muntie bi We dem de bom koko. Na mu tempti bi. Mo am ko nkrofo, mo frefre nkrofo didi o matem no. No kra na America nti, mo frefre nkrofo didi o matem no. Se be sa ba bi mu a, wo de bom tonko so. Na wo minim se wo sisada. We kan one second time. Minim se wo sisa. Asema oka mo kwa manfo DMs ekodi di o matem ekotret mo because of say ono no te here ka papa asembe na wo kanti a obi akofro bi o DM and ho na akofro bi o DM and na wo nim say on pewasem and na ade obesesa ho na empewasem na ade obesesa umo din bia but you are here ranting so for boachi as it is now on can hwe but you are here ranting almost 5 minutes some kotie on can hwe de hunu no ye oh
Edini Watumoto generate social media president massimayo aka political general. A video of Suffer Boache. I think say as a graduate me aketona na say ni me panyin no. Utim say assembly here. Your comment section as here. Gideon Brown say I hate when you want to say something then later says you won't because some people have called you to stop. Then don't mention cry. Asa make e bi ni. Ene wo ho no. Comment no. Unim sa asem na obeka on kan anase se obehwe no bi be fra aka twese jai kan I don't know better be waste your time cause you've been here for so many minutes on kan hwe choka masa kope be bitia idini Watumoto general uhum ya video reactions we your second video here ko another video and a video of bigger quiz your wife now can sembi yenko tie sem na bigger quiz wife can yenko mra sisi Esure ama betra TikTok esun. Say content na wo create here, unye baby. Ana yen create content. Ametra content. Oti Ghana na wonsu. Oti Ghana you wasn't there so wo create content esu. Enti say content na wo create here, catch Ghana for say dem content ama betra broche ne say nisu. Ba here pa ni so bi kwa kotan ni post ase akokren kwase asem akoka kire se oba na de ba broche na oba ma twitwe nguko mu san so oba wo twitwe nguko mu da nguko twitwe mu da enamfo na awie ne na adu ba bia wo do enamfo because abroche namfo e do be ko no ma san do wapa ade no mo te Ghana ho no mo ntimi ntwa plenty kitam wamba and I'm not bad, bro. And I'm going to try my plane ticket. Papa, open so more. So, but me, go back to Ghana. Go back to Ghana. If so, bro, and you win up, so we transfer also. Kotra Ghana, Nekotna, because what Ghana now when you content to so. Yabaka so oba ni ye say and oba na tete ntin wo so and oba ni ye say ntin wo so papa me no mienu nim I don't want to bring things out me be so obi aba be fa me aba be tie me no masem oba ya no na ahobrase wo mu a enka namfo nka se me ka ku anim ka sa me de wo ani taso na woto na wani taso na woto a wusum anka won sa anka. Welcome back, guys. Uko a video of bigger quiz here. The wife kase the bigger quiz here on Tiasia because onim bigger quiz here o te Ghana no or yet TikTok and that's about TikTok live no wa hu single there bigger quiz better TikTok live soon that and all of a sudden what we do about now now it's TikTok live now soon. What are you telling the people? Bigger quiz the we person man for say you are not happy baby I want bigger quiz person we na man for the do that man and there story na o twa for wife bigger quiz one I call baby we na mo better baby stop say o gun one mas na bi be ka o yire o sorry better TikTok live be su say huh? The oire kano and I make kabi. Say what sorry better TikTok live be sudia. Oh catch Ghana for another TikTok live for say we rent pitu ye ebiso na oboa. Big man, our remun some day. Mummy no ko me meti myself we issue ma o. Mummy no na mote mo na mo ko hia mo ho mo na mo sem ho pe mo na mo yesamba ware na mo yesamba mo di mu ko na akwatara bruchire. Nti de akoso bia ye wo bigger quiz wo na oyere mo na meti myself. Se mo nya man se mummy no meti myself de obi antimi myself mama. Ade how peninu so about TikTok live e be su say na how obi abo ana obi tetew ana wuni anije bigger quiz enunti na oyere ka cho say jai sa no ma na oyen embo because we sara obi abadwene say oyere tetew yes because on kwa broche na on TikTok live ensu telling all of a sudden what job which now so at TikTok live esu you are telling the people say oyere anyone tete papa na ugu oba ni mase oba nyo oba bi na penisa big man nyo oba bi na pe say ngwa se we bi say oba na egu ni mase dia nka fine but we una ugu ni mase because una on TikTok live a usu so usu nya so kire say bibi koso na ya oyere asem big quiz ebe bo so be ja live no because esu na usu no TikTok live for no
yembe solve ma and obi be solve ho ma. Solve your problem with your wife. Say be problem in the sit your wife down. Kasa so ye bema. And then kasa. Na mo work things out. Jasa be so na be try talk abesu no. Na obi TikTok live for say aware. Obi TikTok live for aware yi. Waya konkron waya yi. Mo mere wo. Obi a won the issues, obi a won the problems. Know how to solve all problem. We are going to yakoda. We yakoda. Huh? No so na TikTok live abe soon. Abe good wife for him because they we there. San obi abeka say oba tetew. Because so kwatra bo chi na yesa mo asem wi. What you gonna na yesa no ma no? Huh? What you now solution? Masa una oni mu wadwena de ko wura wade ni mu. Okwa enkoso samo mi ono na tinem. Okwa na enkoso samo kan beta to sell leader na so mesu. Are it's a kind of disgrace I will go about because obi abedwene say bigger quest wife any ntetepa because what here soon. So soon so one can you've not utter a word that say bia asema na ha me obenti na ha me so soon usukwa. One obe so kire say asema na yere ka no masa enu nie tie say content na wo create here only baby ana create content I'm a content what the Ghana na wo so what the Ghana you wasn't there so wo create content asema make e bia nie what the Ghana na wo create content say wusun bigger quiz tie na wo kudura bochire afi the content a wo create na ye osun you are telling us say bibi nkoso wo baby awo no automatically ade na wo ye na nyefe so ba na kura nkan ya enye entwe say yen kan kire no wajaye. Why must you do that? So what TikTok live now usu. Now what are you telling us? Masa, you be a foul call awadi mu. Obi an foul call awadi. To ene mo stop. Peba be fa. It's not nice. Adai. Don't understand na me. Be a quiz. Ana ka sa okoro na okozisa gold amona. Masa o mentality are ko na aweso apel ba bitina ho. Ne ja se wudi enimguase egu obi ba no. Isuna usu no solve anything. Stop crying because when you say one ne da usu. One ne da usu e na obetina na usu. Ana ga say mba be so ba ma. Ana pe lion ti na ti esu. Edini Watumoto generate social media president, aka Massimayo, aka political general. Or first time you subscribe to YouTube channel, leave your comment and share. One video of a year Afia Schwar or ye defa a year Dr. Grace Boadu. One video of a year Sofo watch it a year as a graduate new Bema so to be. Sasso have video of a year bigger quiz. Na yere man won say onjai sa social media no betena TikTok na o su ho no. Wanyaya M1. You got another video of what you have here. I don't know why you were hugging him like that. But I stand on the mantle of the Lord. I stand on the word of the Lord. As you have broken my heart, God will break your heart. As you have broken my heart, God will break your heart. If I be a man of God, if I be a man of God, as you have hurt me, God will hurt you. By the power of the Holy Ghost, God will break your heart. Welcome back, guys. Channel se kusi casual. Rogers Beauty Palace. Kemesa Star B. Saso na eye prestige court and I about for so much bro. Okay, video of one Niger man of God. So he named a prophet and that's yeah. But a man of God. No man of God say ya jo efru nsem anasa no bi twempa na say oba na hu be ma for na so ne kwete na man of God we no empaibo na wo bona na prophecy be asofo ni bi say ya prophecy hu no mu no hu guess no serious no agene ire firi ni nsem me say o ma me ne ko no ni tirimpo nyina ne say ni kunu no no okohwe Yankopon anim ama Yankopon abo na ma ni kunu do no obekọ ne last one na so for ya kwanche so for ya no no maybe na so for ne da complaints ya tete a lot of complaints and obi so for ageme yire and prophet bi ageme bibi say yai ehunahuna say yai oba na ne so for tie woni so for ne tie no so ntimi bi hwe say prophecy say dey we dey follow
aya professor hwe enwunu bi enwunu again obi na aba mpranatwe na so on pebiem hwe de so fu kire o hwe de so fu kire odi fo nya broken heart ni wo kromo apa me si kromo de obi are na adwene na mo kromo me si odi agura so obi be se yi wa adwene ta fere ho no obi adwene adwene na ni wo kromo a o hwe de so fu na kire o when aya se prophecy o aya se nyankopon na eka upo nyankopon se Afia odifo we de akoda kai nyankopon kai na odifo atue sum aboa na be soro ranti amafo nka kuro mu awo ha ja me say the prophecy na no oh yes no na ada ni sum because who say again no enye na say o tie de o ka no we nya nyankopon ase we nya bible bia we de amasa mani bi sem Edini ya Watumoto region ke social media pese ko sembeyo. Or first time you subscribe to YouTube channel, leave your comment and share. I'm out.